wakaripoti kwamba walimtuma hajarudi na hajapatikana kwamba amepatikana ndani ya kisima. Abamenyi benseme yumbagi kelia enganeye asibate bataliye koro egetangani. Sirikali otwale goteba gaki sirikali arora abandaba gaki bakona kubogoria abana muna baiseke na abana bakengo na kubogori ubale no ne binyora abandaba gaki barorwe sirikali gaki etokonye igo tugukura ngana urangeri no na abantu tibali gocha no kura serikali yeito tokonye elinde gotogo sabatwensi amene kubwata umukinya sato bwatisie unabone kenekerere kenene nanye no mwana yasingina chimbere chiabera chimbere isato gukumisana na kyumuntu akolemereri. Mbasaba serikali gukora obutuki bwaime elinde oboene bumanyekane igoro yenganeye. Ne serikali tubwata serikali otware gosaba asogwanja na nyasaba bwatisire ni karomura akolemereme yeremiya na ene mokurwanira abana inchi motiga to cyandeke paka to setu bakanyomba to cyago itute gusakorukoro kwenekia enganeye omugambi gwenseme yukibeni Daniel nateba omubero uno bagokurusi gwasegesimekyo asebono abanyanyimbo bagenda tokora obutuki bwaime morning abanyana kabachi ko kubakoba asegesima otokaime gorende twakole agencies obere retrieve kurwaro igo chunguzi imeanza mara moja igatomanye gobayiningi kyagera umwana wa Gusii bogima bwaye kana umwana urenge biya Kwase kaunti ya Nyamira ginko reporter ya Ndizi TV Job Maangi Mbea mwana umurikeito Job Manki ase oroboti ururikiranu korwase county ya Nyamira togotikana nayo nigo abaraibe kanisa au ime county ya Kisii bagenderete kubwatuke birengerero byabo kubwatikana negetambukiro kyo muraibu obumo bwazimio la umoja One Kenya Raila Odinga yogotenenia amandamano ayo ninabereka gokorekana ase chinsemo au imense ya Kenya na otabuna negetambukire kinekia kirachikoreta omorembe imense ya Kenya boigogo kwana ime yumuchobo songoli tokolia nigo barigani getambukire kinagotebona inchere ya mera chigokonya anaso konyara gukinya mangana lengete uchumi na kogane chinkwana chiabene konyara gokorekana eligo tugutarare amangana lengete ukorobekana mureketo Josephat ya misi na sangana borobona gotwariganiriro boti uruo asenchira iyobime Maiga yobo mubwazimio tuguterare okorobekana kwanyare koboko gendrasi wikibere bono nigo abarai abechi kanisa banyare koba gwesokia na kogokera egetambukire kyo kinimwe Nyasaye arumuya akaba kuna chingoro cyabo kwetera samasabo y'abantu bekidini aho na abantu ba Kenya bari batakeretense itomulembe elinda baraya bababere bagachamo igona tete goteba ngambia mono sana sengencho y'abarai baito satu abaimogeti yogochwe karansamo na gusiria maandamano egentekene na maandamano munabono konyora retire obokongu retire obuoba no nintu abarandi twale gusaba no obuoba nonya abande barigi gokwana nge kanisa ngo nakubasugumere ngabayigwanane lyoringa kitwale gokora egasi itubune kanisa no koreto morembe okoreto bwanchani na endo gotagemea nsemende yonse ntoma etabande mbaturuka ngenga kielinga twale ngense mogete lakini bone nse motode ko ku Kenya bago kwana asomo cyobosongo abaraye boigo nigo baburire abakenya bagendera ko bakobeka umurembe naboigo koeneke ngabanyere ko bakwiranira ase obonjere bwabo bwakiraritiko mbato etekeri konya tugusabira singencho gusaba gwito kwarenga umurembe abantu abawumira namo na inde bawumiranira mbara umirana inde ngo cyuma cyawumira namo ukuna kuko gani gwito indiriyo ense itagenda muto igo wikatomenyamo buna bakenya Nairobi omurembo chire buna Bishop Isabo Kateba Migori bono ngoetekere Kisumu ngoetekere eyiwe korokinga okobano mulembe no komenya manege ntekia natabanga tu asabeire amangana the churches really prayed asing in German nigo onye asabire na Nyasaye bwanchire go rende solution through amangana ali kwa na barayi bali bonse babere geregenda nabakeraro abara yabo igo nigo baburire kanisa egendere ko bagigosira ya serikali nabo mubwazimio elinde omurembe onyare ko bakorekana abo igo baburire abara ibande abo bari bechi kanisa banyare ko bagwetigana amona siasa mbatige kanisa magega lakini abara imbarororo kurukidini awa abaisilamu abahindu bara cyoru babaine cooperated elinde bare to omurembe asense yeito
bono na pastor bali this way na that way tiga bono to chama bono to gote ense ito ya Kenya buna pastor ba bate baga ebe amo to bana partisan politics ose affiliation go chaga go chimoinoga tiga to chama buna ense ito ya Kenya torore amaendera abere aparai awigoni go bamubolire omurai Raila Odinga anyareko ba gutigara asensameli upinzani linde anyareko ba kwenekya nga onyareko ba kurwanira abakenya asachisemo au aira na make sure nga upinzani ya kongire linde elinga kesakale ko legasia tachi wanja komego mugati amo ebe gotokonya kuturwanira muna abananchi bakawaida nga nonyo gikosoa sasa serikali kwenye tegerera baigwana bali yo molembe na manake shenga kiwira ndasa upinzani egere acheke serikali naliye mechana tabe menga Kenya ogo swa serikali ojo kire miaka yonso to sabanga akatoko liyo molembo yibo iko bakishenga upinzani ya kongire na serikali ya kongire asa otetera magendero lakini rende nabanda abana baroba kubulie kanisa y'abakonya tigabarengera linga tibakobeka amasilahi abo mutumo nobuna abantu kurende babeka amasilahi y'abantu buna bakenya nali abakenya nabaro bagutwara imani na barabunga ekene na watu kurwana n'abantu twengurwana ko ripoti rikatasendikya Ndizi TV kuri county ya Kisii eliterana Josephat Amesi yemono omuliketo Josephat Amesi asoroboti rwa senchera yoboyekera numoncho muligiribo gotigara asamangana lenge tokorobekana bego nebirengerio nigo bigendrete kurwegwa korwa sabantu kurwa chinkongo chionse ane kurwa se county ya Kisii ni ogati yabantu beso kirikonyara gukwarengane yo igoro yobo tugutara kwa mangana yokorobekana okubono kwa tuguterwale no murewe kama kaligia ODM rera morodinga negetambukiro abange barokanire kogokera kigima ekero baroche buna amangana na chikonchoreria ase amatukare bosio anene amagori yebinto kwira na insena boigo uchumi yense ya Kenya kokina kigima muri keito diponasanya nabakagosanga negatia baonchoreria korwa somochio Kisii ogoteneni wakuokorobekana kwa matukabere wiki no moteneri bwobo mobwazimio 1 Kenya Raila Odinga aboli tukoria igoro nigo kwarorekanete korwa libagari ogotwarege ikaro gienkwana amone serikali ekorawa no musike William Samoei Ruto to give dialogue especially during these holy periods of Easter and Ramadan. It is in this context that we make this counter offer to hone Ruto's call for dialogue. Maiga yogo sanga ibirengerero negati y'abamenyi be county ya Kisii niga bange bagokera engane ywe yogokora okorobekana okukwabwenete ko bali tukoria rero aigwanane mandamana asire kiera kira mandamana ro ibintu nebinge bigosaleka abayibi bagotoka abayibi ibintu byabantu bakora bare kuwanja bakuwane bayikaransa bakuwane bayigwanane muge mboboro ibintu byakongire makuta akongire bo bakongete na kurumambi nonde se bibiga igakene ngyo naro siri mbwara siri nyamisiri muguko bare kuwanja omorembo bo mandamana asire linde makuta ke kirigendo ke bo mbo na mbo ya rutebeti bo na kawaita ngorari kigusaba musimi weito Ruto nero le president okaransa bakwane na Raila kene ngija ko murusise kenje nero le president tiganja genda baikaransa na Raila bakwane elinde none chisi chisko na chira takonya soko to musanda Kenya none nagireto kurere kunaliera nigo bakireko kwingana yo morembe na gosaba kuigwana gati yo murai wense William Samoei Ruto na omoteneri bwe kiama gyazimio 1 Kenya Raila Odinga eliogokinia uchumi yense ya Kenya asengecho bitebinge bigosale ko bana chito kumia na wono ko mabroba kamiro makukwesi turuli ya kumambia iko matura gase ebakiti kumwe bosinyete ba besa nturi ko rosi none siri makuta chire ngora yo kubeke bia ko rosi si wali wa jina wa na balea kwa kuane na hizo tumanya singa mana hata kiriwe kwa nali risidi jiko kina kutagete na bomba kuna tukusikizi ya Kenya kwa kuane tokuna gukora maandamano nawo atemi amangana ya maandamano agarira na abana baito bakure anene mana abana bagusii bakure totaiti kwa mangana ya maandamano na Raila nere anjira nekera rutago chukwana nere tabeke kwase menena se Ruto egere bachi konyara kwa baba wikera na sie mangana abago chukwana baikwana abo moror hariya mangana yekera na kwane ara ororo berinda magendera to kurerwa sengenja maandamano yaretira asara boigomba mentera okorobekana ningo kogosegeta bikore bibe buna oboibi
kubibi ko soete kwetera maandamano abandi batete bakora maandamano nali barakora ubwimi abandi bagoteba na maandamano bakora banyole ndagira bali anyole ndagira yo montasere baiba bali kwale ko saba maandamano ayi nasire cyo bama basense yana na ibule bya ga maandamano ayasire abantu abakaranse bakwane babanga mangana ala sese ite yakenye linde bali torona itono no abamenyi aba ningo bagwate egangene no mono yokogania kumanya ningi kira nyare kugwatia maiga yokwana enkwane enjwe elio morembo nyare gocha sense ya Kenya ripoteria egiteseni kwa TV kuwaso mucho suleka otokemeye bunge ya Monchari meye county ya Kisii yetaria nendipon Mbia mono mulikito dipo na sanya soroboti rwa senchira yoboye kirano munchu mulikiro ngotigana na dipo na sanya ekiombeke mo kia basubati kurasongo rwa Gusii nemeye county ya Kisii kemanyekana tebuna lufida niko bagendete konyora maigeri anana senchira yowe Kenya ekiombeke igani go babeire bagokora mange asibona baganetie kogenderera gusirwa erio kwegenderera nabo igokwenyorera engeria ayisubugima bwabo nabona nigo baganire gusirwa aso murobero bokorosia kisabuni oyo batebirira nigo raje kubakonya aso wekinya sese moyo bonchorera na nene kokonya aso gokinya uchumi ense ya Kenya omurikito Frida Kerubo niga batarana gutwaliganira roboti rokobwatia Abasubati nigo besokire na kwegendereria gwetera ebyombe gusangana abasubati ase ekyombe gya lufida korwase bunge ya kitutu chache South County ya Kisii nigo baba kwerera obokonyi banyolye gwetera obonchelire na boigo obogachi bwechibesa ekyombe kigya tokonyire buna abasubati kotomukia kwagenda kwaligi kwakora noani biasara bindi kwaligi kibesa oiko mutenyi kwanyoranga kwanyorire kire na ndokoreta savings yorete na kiri kwabugulityo kwareta nturarira muchando ndasingencho nonyo yotamanyite biasara bono nkuna kwegasa at least nkwegasa tule toikiri Abasubati abo boigo nigo baerera obuya bwogo chamo asibabeire bagokonyeka korambalia ebirengerelyo na gokonya na emechando ekyombe ngo kwakira omukia na indekero gwasangire n'abandi ngo kwabara obosemi ensachinde lirimwo ramo nkonyoruri bagotebiri kende utamanyite kerokire tayibweka mwari gusuganyite omugaka akoretere togocha kumanya kende omugaka kareta nyumba ogenda igotura manyaye ngaisiko ganingi kegenderete na nditogocha kunyara kuriye bono ndoche gya tokonyire yatubekire mutumana itwa maete kenda roguchukuganya 10 na ndeteri goisana Omurikio monene bw'ekyombekyo zipora kimuntoni go aerera na kiba chagitego ikabono iga asibabeire bagokora amange abangi naba barufide women group twachagite ekyombeke kare 2016 tuwachaka merry go round along the way ngachanka umira actually ikininche na umirete nkanyore gento geko rukunga joyful women table banking gento nkero gechakire no munyu no ruto tugachaka kukora table banking tugatiga mangana ali merry go round kulinde nigo baimukire getambukero ekeya ase banyora amaigelio yokorosia esabuni ase okwenyorera engere yabo yakera lituko twanyoro mo bisore tukamanyanga nkorosia ali chisabuni nche nabeire nkumulia gamenyete Eldoret nonya karo muntu nkagaiga mbaka nkamo invite aicha konye kyombeke karo twagambete tugaitie minute ase kyombeke yitonga ndutagete tokore biasara mbiri bitorakore ngento kitorakore kera tokonye tonyore ebesa sa group so we decided of kogenda kurigia Mr Vincent na ndekero na chitenga umanya na nche na monyoreta se fora mwende asago somi ikaro na beto yomo bonkara igo togoteberania ebintu na nche nkareto bungaini obwesemi ya se kyombeke kiane gosanga no mwegeri Vincent Obae nigo aerera ebintu ebigotumika korosia esabuni na boigo obuya bwabo abo gutumika matoke kurumugondo abo gutumika mapaipai alia matobu nabo gutumika chinyanya chiri chafinye kireta ichiringi ya mono no ichiri abantu bago tutachikoro kupandeka ochifinyete buyo gachibeka chikemika nabo chikobe sabuni montale sibiri igo ebintu biri abangina mono konya togotuguta echine chibeso gotuguta gochiro sana kobwa mono chikemika nko bachiri ligolire igoro mono na inde karo twachite gokora research twanyorete ng'ebintu bitogotumika mono nyumba
obitumike kobato manya abikorosie sabuni antaga gwisibiri abasubati nigo basomirigwe chinchira chinya chiokoenyorera enibo ase ekerengo geinse kegima kurinde nigo abasubati abange babori gwesokia ase obunge elinde bosanga nabamwabo ase okoegendereria njenta itoko semia bangina bali sikugalia mangana abiri ngeke ruisara setenka gentonke yora abe gogokora so asaba ngina bandi Frida Kerubo Ndizi Okoro kwegena buna abanyakiomba bumba chikogendera gusirwa erio nabarabuo babe bakwegenderera buyase amatukari bosio togotena nayo nigo abaibori baboriwe kwenekia buna ngo bakwanera bare abana babo anene ko bagosereria chinga kibakorire bobe ase amatemwa yani gakwanirwe nababwatani korwase skuru yamaigerio bobundi ya Keroka Institute yogotoka ime county ya Kisii nigo bono abaibori ya banyareko go bosemi wo asokonyara gotebekana buna samatuka mange aborokiwa bange bali batari gokoria byambari kumukire getambukire kende gyonse asabagani abaibori kwane kinkomanya bara abana babo nakibago kora ase skuru ana skuru yobundia ya Keroka Institute eyibone gotoka ime county ya Kisii no nabo nigo batebirubuna baranke gimakubwatera nabana bali kunyara korango ikirene bale okogani kwabo anasa maigirire bakonyora skuru yo ya Keroka. We are here to showcase what we do at Keroka Technical Training Institute. Being a TVET institution, we have quite a number of exhibits. As you can see, we have trainers and trainees. They have already worked on some exhibits that they are going to exhibit to the people, to tell people what we do. We are hands-on. We do technical courses and the business courses, but what we're going to exhibit here are exhibits as our young people, so that when they go out there, they are able to be marketable, they are able to get self-employed, and even start even business and get income as they wait to be employed elsewhere. Na umurai wense William Samoei Ruto ritukoliara ni gaumerana gati y'abanechebi na igasense ya Kenya banechebi nabo kurwa sorongo rw'Afrika nabo igona ga Kenya nigo bakwa na mange asebanya arakoligereria naki y'abanechebi na barachi kubwaterana aseganga yo koligereria mangana yo gonchereria kwelire na manke baba okwanera chinga kiboigo abanachebi na bagenderete kuburiwa kubwaterana erio kwene kyabuna nkorwa bale obokoreri borobu yago cyase abananchi muri kyeto Brighton makori no roboti urasoboime Nzemo ya Afrika bono niganeirie kobeke meroberio ya bene erikurwania gochenji kwelire aya nigakwanwa n'umurai bwense ya Kenya Dr. William Ruto ananekero anyara kawikerana asigikaro gyachakiwa bene igoro yogochenji kwelire. It is now my pleasure to declare the third regional symposium on green judiciaries in Africa formally opened. Asogochenji kwelire nigobono murai bwense atebirina. We have the resources in our continent, the mineral resources, the natural resources for green energy technology. Number 3, we have the greatest potential for green sustainable agriculture and food production because 2/3 of the world's uncultivated arable land is in Africa. And number 4, we have the youngest population, energetic, innovative, creative. Erinde gokonya emeroberio erira kore ogochenji kwelire. And it is inspiring to be here to witness Africa's judicial leadership as you mobilize your judicial authority, intellectual power, and moral commitment to intervene in our generation's defining struggle. Murai bwense na nyaraka ukwana biribirengete gokorwa. And of the imperative for urgent action by all stakeholders anchored on common institutional coordination. Although climate change is a universal existential threat, there is good reason for Africa's institutions and leadership to drive the agenda of mitigating its effects and eliminating the human activity that is driving it. Nate abuna ense ya Kenya. The power of industrialization that has been premised on fossil fuels
despite its adverse effects, is what has driven industrialization in the world so far. We are here to contribute a chapter to the world's history. I encourage you to proceed and write a fresh chapter of African resilience, sustainability, and global leadership in a new green industrial age. Omonogeli bwe ebungenene Moses Maskewetangura nere na nyara kawikirana to go to the other part of our land and there's no river. That is the change of our environment. Permanent rivers are now no. Forests have been destroyed to a level where there are now arsals. Boigo utangura ni ganyara kagotebya ensemo yebigambiro bunakeri kende yonzi baraikia sebunge. Any legislative proposals that comes to Parliament on many matters, but particularly on environment, will be given top priority. Asenzemo yaye umurai bigambiro asenze ya Kenya Muswati Martha Koome. We as African judiciaries, we have already agreed on a pathway to forge a corrective front in the fight against climate change. Kuripoteri getaseni Candice TV iridariane Brighton Makori. Miyamono mulikito Brighton Makori asoroboti rwa senchera yobo ikirano gotigana yibono mwancho mo ligereria omo waziri otenete amangana yobo korna boigo nemero biregose Labor and Social Protection Florence Boreni gobono anyareka gotebe serikali ni bwatemero belibene anaso konyara koene kibuna bali bagotume kadi ya NHIF ngochi konyara kwebwatira ne kiandike komi aso murobelejyo asemya kere bosyo kolengana no waziri ni gatebiribuna eyungati yemero belyo sechi agenda kinene che serikali ya Kenya kwanza. Aya niga yakwa na chinga kicho kweroberia asomurobere obogochia koigorwa bene ko murobere goseko musangirekano o social protection na buritkoria Jumanne ekegocha murobere rachkora wanu murai wense Dr. William Samuel Ruto. Currently, the State Department of Social Protection spends about 26 billion in the Inua Cash Transfer Program under the Ministry of Labor and Social Protection. Going forward, and based on the Kenya Kwanza manifesto, we are seeking to even do better in expanding the social protection programs with the support of our development partners. We are also promising to enhance inclusion into society and employment opportunities for people with disabilities. This conference, the 2023 Social Protection Conference, will provide us with a way forward towards inclusion and expansion of social protection interventions to all disabled. Eskuru ya banyaroka ya mkumwe yotoka imeye kaunti ya Kakamega ni gobono yasie kwa asegeka kiamatuko atamanyiri. Aya ni gago chamaega ya boroke weskuru yokonyara kuri ndagira na macha tarya mayekero kirya abana babere beskuru yubono babere bagusira omabwabo naboiga abana bande chimisano nigo bagenda tokurwandira obugima bwabo. Aya ni gaine kiwano mu director wechemi korwase kaunti yo Jared Obiero yote babuna enenchira ya moyo korwali baga eriyo obotukiboisa ine gokorwa. We would want our children to learn in a safe and clean environment, and we also would not want them to miss their lessons for a long time. And so we've agreed that we are going to suspend learning for some time as we address the key issues that we strongly believe have led us to this. And we want to take this early opportunity to send our heartfelt condolences to the families of these children, and we want to assure them they are in our prayers. The school is going to stand with them. The government is going to stand with them. We will stand with them as their elected leaders so that we make it slightly better.
Na umuteneri bw'ekiombe kiri kyobosoire DPP ni gobona atebire buna hama mocho konya bwateneti ababunge bane ba Azimio aho bone gotebekana buna bwaterneti asokorobekana kwa bako korekana ni gobona baigorwa rero na amangana ywarenge tokorobekana gutuguterwa na gotebuna mbari guchikwimukirwa ogetambukiro kendi gyonsi korengana na mowakiri bw'abaraya bo Danstan Omari ni gateba buna aboni go babwatwa ko bwatkana no gosekorengana nerichi kore katiba yense ya Kenya ase abo baba bako bwatwa ngamo na umubunge bw'abake ase bunke Opio Wandai. Advance and I hereby allow that application. The accused persons are discharged under Section 87A of the CPC. Cash bail to be refunded to the depositors. Yep. Reasons of interest of justice, peace, and dialogue, and it has been brought clear that this indeed was a political matter with political influences. Ofisi ya ule mkuu wa mashtaka ameamua kuondoa ile kesi kufuatilia ama kwa kutumia kipengele cha sheria inaitwa Criminal Procedure Code kipengele cha 87A ambacho kinasema kwamba serikali ikiwa haina ushahidi wa kutosha inaweza ondoa ile kesi mahakamani. Abonchiriria korwase omochio na kuru nigo bagendrete kwe goseko gokera umurembe uyogendrete kwe nekiwa ase ensemeyo aya magega yumuraiwe kyama kya ODM Raila Amolo Odinga gotenine mangana yo korobekana imense ya Kenya munenjire ye moyo gokora chingwana no muraiwense iri koreta obotoirerwa senseye. Abonchiria boigo nigo batebire buna nigo litukuria ria bari omurembe asoekerani obonchirire bwabo asekiriria betose kanyara yaro beri gulitanga nibuno okorobekana nkobeko okorekana matukabera seiki ritukuria Jumatatu na ritukuria Alhamisi bono nigo bagokirige tambukire kinagote una oboncheru bwabo mbochi konyara gukinya anase county ya Nakuru. Weza kumwalika Honorable Raila kuweza kukaa chini waweze kuongea. Kenya ni kubwa kuliko mtu yoyote na tunahitaji amani. Na vile Mungu aliweza kutupeleka kwa kipindi ya uchaguzi tukamaliza kwa amani, hata saa hii tunataka amani. Kwa hivyo tunajua ya kwamba wanapozungumza Kenya itakuwa moja. Na hiyo ndio tunataka Kenya ikuwe moja, ndio tufanye biashara sisi wote tukiwa na huru, tukiwa na amani na tukiwa na furaha. Kwa hivyo sisi tunashukuru sana kama wafanyabiashara kwa kiongozi wa taifa kumwalika mwenzake wakae kwa mesa waweze kuzungumza ili amani ipatikane. Kwa hivyo sisi tuko na furaha na tunawaunga mkono na tuna support hiyo. Kwa hivyo tunaomba Mungu aweze kuwaelekeza ili waweze kufikia kupatana. Mimi ni mfanyabiashara ya mahoteli. Biashara zetu zote zilikuwa zimeenda chini sana. Hata watalii hakuna hata mmoja alikuwa anakuja sababu ya kuogopa hii mambo ya maandamano. Na kusema kweli watu wameumia sana. Especially hata hao vijana unaona. Hata hao mama wazee kutoka nyumbani kuja kujitafutia ilikuwa ni shida. Sababu hata maandamano ikianza kupotea hata hawana nguvu ya kupotea. Kwa hivyo mimi ningeshukuru wa president. Vile Mungu amewaguza na huyu mzee amewaguza wakae chini, wasikizane, vile inchi itatulia. Na inchi kutulia ni watu washibe. Sababu hata mkisikizana nyinyi na watu still wako na njaa, hakuna masikizano hapo. Kwa hivyo mimi ningeomba kwa hiyo mazungumzano mnafanya, mzungumuze Kenya kuwe na utaratibu, biashara ziendelee, vijana wapate chakula. Na gotigana yubono ni gabali mikuru wasensemo ya sagane gotoka meye county ya Kirinyaga litukulia benyorera moyo ayibaranyara ko bakonya gosimeka anekerekerie mburegendrete ko nekiwa ase chinsemo ao. Chiguni chia moyo wetani chirwiko minigo chiaba chiko bwato kwa wasabali muri babete bakwerikia baba wesokia na konyora amoyayo yendo baro kyogo semeria munanigo ligesalira chigokina engakiyega. Wakati huu wa mvua tumepata manyua ya kutumikia kwa masamba yetu ndio tufate mafuno. Na wanauziwa katika ile bei ambayo serikali ilisema 3500. Kwa hivyo nimeona mipangilio iko sawa. Kwa hivyo ningehimiza wakulima wote ambao walijisajili wakuja wachukue fertilizer waweze kwenda kulima na kufanya ukulima wao ambao unaofaa. Ningeomba kwa serikali kwa sababu kuna wale wako mbali ambao hawana nafasi ama hawana huo uwezo wa kukunja mahala kama hapa Sagana kwa serious bond. So ningeomba serikali kama inawezekana, tafadhali serikali wale wako huko mbali wapelekewe ili iwakaribie.
Na boigo kolengana no butuki babere bogokorekana nigo yamanyekane buna abaiseka bangerengo n'abana abanyaruka nigo bakonyora samaritage nkyo kubwatekana no kobora kwenibo na boigo nendagera ayunkolengana no Women Republic County area ya Kwale Fatuma Masito gukwana chingakie cyo Masito nigateba buna emechande yo nigo yairire none abanyaruka banke gotiga kugendera ne skuru egenta tere nabachakire omurobero bokorwa maigerio erio gotanga amarito agenkyo hegatie chande ndemenke yogendrete konyora abanyaruka wasichana kuzaa mapema ni kuwasisitiza tu wazazi tujaribu kuchunga watoto wetu na tushikililie, na hii yote unajua inasababishwa na sababu ya hali zile za maisha ya uchochole ambayo mzazi anaona anashindwa na kila kitu, hata mkate wa asubuhi unamshinda. Inabidi mtoto wa kike aende kujihusisha na mambo ya ngono kwa sababu anadanganya na wanaume ambao kidogo huenda wakawa wana hela kidogo. Ni wazazi tu wazidi kukaa na watoto, wazungumze na wao, wawazuie. Umaskini unachagia mambo mengi. Kwa sababu mtoto maskini hajakula leo. Saa hii tuna shida, hakuna chakula manyumbani. Watu hata hiyo kusema ati wanakula mara mbili ni uongo. Watu hawapati chai asubuhi. Sana hata wanafuata jioni sima na nipiko uji tu watu wakunywe. Sasa mtoto kama huyo apate pahali atapewa, apatane na watu wa boda mnasema mnawadharau, pia ni watoto wetu. Apate wa kumnunulia sima. Huyo msichana si atafuatana na huyo kijana. Ekiama kia United Democratic Alliance nigo gusekura se county ya Siaya nigo yachake muroberi oboko barika ababwatani ase kiamekyo muroberi yokorekana ritkoria rero ase skulu ya Luanda ime ya Ugunja korengana no munyakiro obwe kiamekini gate ya buno muroberi no gendrete ko barikia bali baganete go swase kyamumakiriki ya UDA unenche mu yogotwara abwatani abange kurwa senseme yo ya Siaya nyari gago chari tukelimo maiga yogo tuguterora kamangana rengetse okorobekana aiga sense ya Kenya no na bogo etania wantu chimi sana zeri tukoliera nigo besoke na kulikia nekia mekiokia UDA. I think we've done around 500 people the first day, and I think if we continue like that for the next 30 days we are going to do it very well. So let my people don't fear, let people come out and register as UDA members even if they are burning their offices. If you register as a member, we will still be able to carry the day come 2027. Monchumulike bono asoro bote rubune kia makirikia yudenkerete ko balikia bwatani ne kurwa se county ya Siaya ni gorogoto iru mutumuko asegekeiga kia bono ekero wono tetugenda sensemo ya kabere ya studio herio tomwarigani Sultan Bobangi atomanye nara ya twariganire kurwa sensemo ye Chigosori igobono mwanchumuligere tobasa guskare. Bemono Evelino Sero na boigo Vincent Onyanja kurwa sensemende studio mwanchumuli yango kwa ligani yango manyali yagendete koreka anene kurwa CBTV to chinga ki eligi ya NSL National Super League yagendete kubwa tansenyora litkole igoro Shabana FC ni go baba ikoleta kajiado FC chigoli sato serigina isegero na koendera komenta obok timu bwabo se kora eligi yo ya NSL ikiraboni ka Shabana bwa 3.3 na isano na isato se vale libagali tangani eligi yo ya National Super League timu ende kurwa soro Gusii are sekemino kia National Super League ne timu ya Gusii FC abuo boy go by korwa egoliemo seri genali segero ne timu ya Kisumu All Stars ritkolia Jumamosi na boy go bale go ikirabono seri bagalia kyanda kolende niko bale ne point ebrongebere na isano mwancho muligelia otebanga niko bwateri bagalia basekubwa Chigosori ase Chigosori chawe chirabosyo abara chikonyora libagali bya yo Chigosoa ase ligi ya Kenya Premier League. So ase ligi ya Kenya Premier League Gor Mahia ni gagendrete kora ligi unit point berongene na isano chinga kili tkolia lichitariki isano chumutinyo yega Gor Mahia ni go chikorana na Sofa Park batuto bamungu chinga ki FC Leopards bawo chigwaka na Tusker FC na liagendrete koreka anene kurwa ase ligi ya National Super League na boigo ligi ya Kenya Premier League. Utikana na yuto soe soro gongorwa Gusii segeti kia Nyamira Primary abua se omosubati Irene Mayaka ariganetie the Super MP ka paso chinsemecho
mu a ocheso gatie kurwanirira ebikombe anene sensemo ya basubati naboigo abasacha Super Eagles kurwa sensemo ya West Mugirango nobairete obunyangongo bwa sensemo ya basacha selige yo ose se tournament yo yariganetigwe no omwempi omochore Irene Mayaka na Super Eagles FC kurwa sensemo ya West Mugirango wakanyara kwenyorera obubuyi obo. Ya mwisho katika mchezo wa soka. Maamuzi kama miguu ya kushoto. Kawaida anatumia miguu yake yote miwili, anapiga toa ndani. Sasa tu aliofanya ule anapiga pale. To the male champions. Super Eagles from West Mugirango. Asante sana. Chinga keche chensemo ya wasubati dombe diva na ubanyalite koira obunyangongo bwe tournament yo ya Super MP Cup yalentigwe nsemo ya Nyamira ukwana chinga kecho omusubati Irene Mayaka nigo abatogetie abayigo ko ba obubui ose ko ba ezabwadi echiringi chiribu emye ya mugati yechizabadi chinde ekyo banyalite ko bakwebwera kuwa namna hii. Asante sana. Nilikuwa kwamba majina ya Kongo, mimi naitwa Steve Birai, mimi ni wa West Mugirango. Naitwa Mande. Mimi ni mzaliwa hapa tu West Mugirango. Jamani, kulikoni hapa? Inakuwa ni shughuli nzito katika uwanja huu. Pasi lefu. Pale kwenye kisanduku namna gani wanatoa? Tombe River kwa kuwa champions wa Super MP Cup 2023 edition. Wako na zawadi yao 100,000. Kutoka pia Mheshimiwa Dick na Mheshimiwa Moracha 4,000. Chumolile gati ya baraiwa nyalite ko baboyukirana se tournament yo chinsemo cha Nyamira Primary ACBT bya Nyamira Primary nigo balire irago cyokugendera gosira kigosori senseme yo kingo cyecho barayaboni go baboliriye abamenyi be county Nyamira kwene kingati bali gosmeka emete anene ange na mache wasomosubati Irene Mayaka abayene keiringa tournament yo chikogendera sekero mwaka itakuwa annual tournament. Lakini hiyo ya mwaka inakuja tutaanza mapema, si ndio? Kila mwaka kutakuwa na Super MP Nyamira tufanya hii tournament. Mkiangalia chindo checho our rivers here in Nyamira. Rivers zetu zimekauka, hazina maji. Kwa nini? Kwa sababu tumepanda miti ya miringamu karibu na rivers badala ya kuzipanda mbali na mito. Kwa hivyo hii tournament pia ni encourage na kuambia watu tusipande hiyo miti ya miringamu karibu na mito, tuipande mbali, tupande miti ya avocado ama ya bambu, ndio maji yetu isiishe katika Nyamira. Nataka kuona watoto wetu wakichomoa hizo pesa kule Ulaya. So mimi nawaomba sisi kama viongozi tutatenda sehemu yetu. Abantu banyamayana arategeti stadium ya Itonaro na Bunere wanyene tieke na bunakero wala etu mogaka karumogo cha gwakaga after 1 month bitie bimbiri go cha kwa Huyu Nyaresi ndo mmoja wao, is my boy in football. Nimemfundisha mpira katika kiwanja. So mimi ningeomba Mungu amekuweka mahali mzuri na sijui alikukuza namna gani. Nataka ushikilie hii talent umeanza ili Harambee Stars imeanza kuundwa, tuje tupate wachezaji kutoka Nyamira wa Harambee Stars. Igana nechi gosoli chechi tournament asoro gongoro gusingo ile wika